Krak salni salmario yakhre kami amchaini hatio IPF tini bisingtwi kokpir panda khaijaka o kokpir panda khaithani phaimanjak phaika ex MLA Sindhu Chandra Jomatia o tinini o hati sobao belai kheno hohom dodom onglaye phan sokrom laye IPF tini bana rom phaileme rok bahaino nukjagui phaika tinini o IPF tini bana rom nai rok tipra motha ya karaino tini obo haike IPF tini bana rom phailemani obo hai mangpli rok bahaino kasawino phaio o yakhre kami hatini joining program khaithani joining rifaika tipra mothani selected member hai hini bahaino sawi mangkha oboni yakolo bahaino o joining rifainai tipra mothani selected member o kokrok bahaino sawi khanarika botini local ni candidate maya hinino tini local ni candidate ni loge bana romnani nangkha o IPF tini bana romnai rok tipra motha yakari phaini rok ni khoktoino o kokrok bahaino kasawi phaika jeng tini local candidate se nango local MLA se nango hai hini bahaino sajak Chini te prasar orang ta mana message rong chu chini te prasar orang ang message rong mo sungman hingka haise amon te hai ereng pereng oro girata te pralen honoi ma thok ungya mana jar landa kuru tabo te pralen le chini oni cho chogra chi chono chi chini kaisa map khlai rojak tongmani titi edc honoi o titi edc no nawani bangui chi chatyok baijade te amon te hai o nang ya ma thotong ya rong no borong no phantar baide joto no lokorong no kobago IPF tebo joto no je khana tongnai rok nuk tongnai rok borong no phaibe jade hanai ang kobok jabo adara haike nung ni ti promote haya kari ni kulo pot rok ni mane ang te promote wo tongphor ang selected member angkha ta panchayat ni angke selected member khlaiwe ang 1.5 bosor chalok la ha te chalok man besingo no ang और जगह सामान थांगला हांके आं भेलाइनो साम खाइला हा तब कासा खलाइबे आं साइ खना रमलिया जे 18 बছর काबाइला हा आवर काजा गया बतर न बाहाइन आं कारय रबाइखा हांके ते नुखुं हुखुंगो बरक चुगरिया बुरा बुरि खाबाइला हा हांके बरकनि परे बारो जे रेगा तांगमानाय जार बयस तंबाइबो हांके बरक न बाहाइन रेगा जॉब कार्ड एड खाइ रबाइखा angke te bibinno nang khlaila hata bo kaisa khlaiwe saman liya ani bumung ke andolon hori jomatia kami ke oron yakrai para total 20 voter phailele ha te promote ya kawoi te prai mothaya kai phaimani bises khlaiwe borok ne je chailai chailai te kaplai chailai mane bangoi amata sita pita nogoi te promote na ya kawoi phaika busuk family hinke to aste family 20 voter haike norok kini oma hai patiya kari khaimani kini IPF ni kaplai khaimani bari to phaika kini norok oba hai ti promote ho sit chek lai ni hai kini IPF ti kaplai mani ya ko le norok ko oba baje taje rok ta ki luk ni ke khaimani dana to khana makani bela ni ka ham kok sungkha belan ka ham प्रश्न संख्या अमंग के संख्या तब चने MLA बनो न हाय चंग परबटन बाजार वाला फिमाला हंके हाय न बनो न बाजार वाला फिमाला हंके बनो न ओले संग हिंगै थांगै फान बनो सार चने समस्या अमत हाय उंतों हा चने समस्या न किसा समाधान खाइमन दे हनै बनो न चंग थांग संगै मावो किंतु बा तब पातल कैना न हंदे पातल कैना मैडम बो और जगह वस्तु तोंग्या बनो चंग बो दो बाहाय के चंग बनो थांग साहाय्य साइनै बा ए हानि बांगनि ताबो चंग बिसास खलायो तो और जगह ता सार न चंग बो दवानि बांगो चंग फाइमने के चनि बिपद आपद फरो के बनो थांग सा सावन बिसाबने
गांदार उमाबाय बनो हाजाबो जों दिनै फाइबो हामबाय दिनै जोंनि पार्टी आईपीएफ दिनै बेसिं नराव गोदाल बायमानि बाङै पाइपलायानि जबानि सिबाया फारो आं कायसा बामफ्रोमनि इलेक्टेड तमनि बनि परेबो 2016 24 फेब्रुआरी 2016 चिनि बीसी इलेक्शन अमनि परेबो 2018 के चिनि सार सिंधु चंद्र जमातिया बो कपलाय एंगै बीजेपी आईपीएफ ति हाफाव फाइमनि या गला आं बनि लगेबो गोदालै बनि बान्दारबो रङै फाइमानि ओ जागाव फाइमनि या गला जखनते 2021 त्रिपुरा मथ हाफाइमानि जागाव आं गोबां मानो सुसित नगलाहा बन्चित नगलाहा आं नुमानि कारनखा आगे आं ताइसि आनि पुरबत साइ थांखा आं इलेक्टेड मेम्बर तंफ्रो डिमान्ड नि पैसा एक टाका नायाखै खाइ दं ताबले डिमान्ड नि पैसा रलमासि बाकी बिना फिसर इंया ओ कक तुमा आंखा अबनि बाङै त्रिपुरा मथानि बाङै आं बिलाइनो सबो सिनिबो लोबो लासियो अबनि बाङै ताबा आसो त्रिपुरा मथाबाय गोदालै तंमासि आने रेगा जे कोनोनि आने बमुसि समय कार्जाफो आं सि बल हा सङै डिमान्ड खायै तंमाबो कम्पिउटार गेरेबै तंमाने दिनै केन कार्जामा ओ बरले ना जीआरएस खायो ना एमएलए खायो अमने दोष नगैना आं दिनै त्रिपुरा मथाबाय आं गोदालमाया 7 जननो आं त्रिपुरानो हाजामाया ग्रेटा त्रिपुरानि कौनो सालायमानि बिसिङाव खोनावो आगे संबिधानले सुजारे त इलेक्टेड निर्वाचन ओइ द ग्रेटा त्रिपुरानो तैखामोना बो राजमालाव सुजारे त ओ कौनो आं सानि नुसुगु दारा हायके नोंनि जे प्रमोथानि बाना याखारि बा आईपीएफ नि बाना रम आगेव आईपीएफ ति खाइ दमन बा सीपीएम इलेक्टेड मेंबर दमन देखा आईपीएफ यु बाना रम आबोन या कोलबो नंताय वेसे ति प्रमोथानि बाना रम हायके नोंनि ताम न हामजागे नंताय वेसे किखलि फाइनानि ना आगे लामा ताइसिने आनि पुरबता साइ थांखा निजेनि लोकेल न सोनायाखे केबो फन हाइमाया बरनि कोलकाता बरना हाजामोना नोंनि लोकेल ना हामजागे नंताय लोकेल न अवश्य 100% दारा निन सिनेमा आनि बंखे निरकान्त जमातिया पाराखे टेंट कॉलोनी कामिनी